Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puasang ban kepenukbal ku salam tujuh kita bikemon Tukbal TV pagjalan syukur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tiap kita bisa kapag pangadji Kumiaan selalu Jumat ini si tengen masalah hukuman pekibadat teh amban kumiaan amban tahara ngebut bangsa yang pemenditen ngebut bangsa yang pagayuten tiada kita bumase kapuase rukun puase sunat puase maka batal puase minum si dia puase naraku miaan tebelik tebinian kemon bisa kita balik miaan niya ni pesenip atau kan PSC bisa sa ahad-ahad PGGP ketawahan tebak kue itu PGG pepaatag cuma gua si paatag sikit bulan puasa ini bakas tasabjek ini wesamnya ini bakas tasabjek ini wesamnya PG hangkan hab inexplain komisa ini sompaatag pag si umatag sikit te miaan begtui PSC deren kokte bayaman be kome maghaji atau ame umrah metule ta subjek kami umrahin lay sideng kepa ta subjek kami haji lay sideng kepa pagtakot kume umrah lain gero ketawahan ku bang antak miaan bang caing bangga pe sampai umatag si aku bupay ketawahan ku nei bang caing bentuk nem sa pege mian daw matag ge ketawahan te bentuk halid naman jadi hangkan eme pag nasihat dok me pagkhutba maslawi ha binisyarahin situational mapatag ku ituhin pege pesenep si pikiran manusia kaya mane bang suwi-suwihan kung makanakin samian pinta 20 pagtanyan manual education tege sulat 20 si gadne bubus lahi kulit-kulit paasek hapeat teh-teh pinisa gitan tu mian PSF arakala kelinguhan ne 50 we 20 sabang betan do tapat tanan nu inin 20 bekti PSF dalam pokne pegete kita ni kita bisa ili basta binisaraan mauduin asal sopaatag si kita bektuyan PSF dalam kokte iyan mian tafsir ene mian binisamya ko itu lay magsarang sukul ku panas manamalan bu subjektin ko itu pasal ilaw nara ku insyaallah umasik inin dalam kop tapi salah saya tabi na isam binalik yene pasaran suratus syams ta explain ta si manamyan cuma gua belikante niya me keterolante niya mian me tangga-tangga bang medeli yene meguntingin datan tuhap yene bentuk pemetirunte yehin untuk bentuk pemerespekte yehin menjadi balikante Bismillahirrahmanirrahim pen Allah Ta'ala dalam Quran Muhammadiyah wasyamsi wa duhaha balikante bisa nasunod ka bisa napinanda sapahan ku pen si elew dukyene wa duhaha duk si pesilak nili tesebi peinku murad nenan sinin duk kamanunjukihan nenan sinin yene sinapahan we Allah si elew duk kemon ni yene elew lekerbus hatinen sinapahan we Allah si alen yene mata elew le meperikum le duk sinapahan we Allah yene elew kerembus lawan sangin le teti tewi pinain siapaan ku si elo siapaan nenep si elo tu elo dem buain maananin mata elo
eleu de buain maananin yen eleu lawan cangemin. Jadi tibi menjadi Allahin napa si perkara haji manamalan tesubahat we tibi bangsa inge bentuk kehajian elewin. Bangsa inge bentuk kehajian elewin. Pemil yunte ini si iene dunya hindele meleu miaan bang iene tinibu mekulang maglali demil yuduk teluhatus nibu singgu eri diarin ubus bang binela kue kantang yeme dalam mapalu bang ini si dalam eleu siam hatus nibu lagi singgu elai ubus talahan eleu bitu amban dalam amban dunya 93 miles 150,000 kilometers talahan nin ubus ta subahat tabi bang niya makarana mag-travel upama pi ubasan piye ko ubasan 40 mengkintek kalai atau akan ubasan nempu mengkintek kalai si eleu puas dahatus 70 tahun mengkintek kalai si eleu na bang upama palakes pemilai palakes bilai ubasan me hatusan na si penengaan nen mengkintek kalai puas 24 tahun. Nah, tegal-tegal mana-malan. Naubos asal tamanan nakes ne, yene hatusan nelek kesan sasakatan nun mungkin keutek kalai puas 24 eleu. Sa mustahil ni me mata gi pegpi Allah. Yene me pitu silak ne perata ulak dunya dia le 10 minit. Ketohan bi bang pie ubasan dalam 10 minit lagi dalam desekan 300,000 kilometers. Ilek kesannya. 300,000 kilometers ilek kesan silak elewin pitu berata. Ini guna-guna sesakatan tim itu atau silek kesan dari. Naman jari umat Islam asal ga tenia dapat asal mengwi napa Allah Subhanahu wa taala ini selewin ini. Tesubahat we tewi penme doktori bangkeu peleu amban kumetak na kesila nyebut lisa waru vitamin P tenginang tambal sikau tambal bino o eleu pinesila kula Allah Subhanahu wa taala ini menjadi gania patut suknaan tewi elewin bisa nesa itu panas den pege bang panas siring kepak nian wisab kapan siring kepak payaman be sinuknaan wemek jijipin bang ulan ini keu hati bangga sabab bulan gak nunggu tinenem sinuknaan isam wemek tenemin bang eleu gak tetema re we bisan hati miaan teisin edem karu yene me binihiren yene me paleren bang keleregan juripin jeru tepi aplamita menjadi bang nia kahapan siring kepak ketat dari musibah siring kepak bang nia musibah siring kepak kahapan siring kepak bisa pain qaulu syairin musibatu inda qaumin wa inda qaumin fawaidu musibah pain siring buat kauman sabang sisin dua kauman masih ien faida sisi yene me mafaat boleh wasyamsi wa duhaha duk yene eleu temitu nabis tahu miko bang upama kwe kete subahat te si North Pole duk si South Pole me si manahan eleu binetan keulai me de si mana eleu pela ni hasjania me agay tumuli magilin dan mangisami sa inge bentuk petuli mulai ngania dekatan keu magtrabaho na jakaba-kaba ngagansangin gania inagaran me dem bulan straight silahat iyan gay kesilatan eleu nikmat haja si kita itu yene peglinda sangim debene du peglinda lita eleu menjadi umat Islam wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha duk sapahan kuru isam ila Allah Subhanahu wa taala hin si alen bulan bang ne peturul si eleu sumian makin peturul bang panagnaan nyebut 15 eleu fakta abot ampan 15 pe kehinapusan pen me tafsirin ko isabiin luput elewin talaha na menjadi umat Islam yene eleu bulan
ellew duksangim, way pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Umul dan buah bangway pinapanjari do kita bita umista bang pia umul dan bi. Rusian binista umul dan bi. Si ellew yan na duksangim yan. Yan si 24 oras pinebetan. Oras to rata ulat nunya. Rusian binista yan temumulat dan bi. Subhanallah dalam surat Al-Isra. Keruanin والذي جعل الليل والنهار فإن الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Iya ne Allah Maha Suci Maha Tinggi megpet nia ellew duk bulan dia tak langit duk hininangan kita buat ni para sahaya tujuh kita bi kemon. Uus ini pen ayat lain tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira huwallazi ja'ala al-laila wan nahara liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Iya magpapanjari ellew duksangin sisine-sine bayak magsarang syukur tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk yene ngesem tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari pinenia ellewin duksangin duman paglatja patahan tebi duman miaan pe katijawan tebi duman mian me pakaat oras cuma buat pegibadatan tebi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala binetaran kewe Allah kapital tu datang bolak dunia dua kayu gani aketel lune keisanin barannu kemeruenen umul bang ian kapital nu tebo narake ngase-ngase we nguntung keu bisa dumek bisnisin cairu bang tebohin kapitalin narake ngase-ngase we nguntung keu. Kita bime umat Islam, umul tebi nukbaran tebi, ingin binoot tebi kapital hapelew akhiratin. Yan tinambahanin. Nabang upang natapaka atau tebi. Baran, pad bis kaipe, pad bis kaipe. Yan subi binoot tebi ibadatin. Pegeni awak tu, puri-puri peruku, kau haja pedi neme tungkap, pedi neme tuut. Peruku kau syairi, gene makasandal. Ni awak tu pekundem ne miaan pamayamin bisa lan tujuh masjidin gaya tetuun naparpadan tak pe yu pekeu delem nikmat yu pekeu delem miaan kahapan sanyang pe pamaranan nu ceu-ceu tanu bagaimana komen kundem buah sakite iakan bese me guys ne maghaji si zaman kesuhul mungkin maghaji bang again pekok ko ne pinagtabang ni lu si may Baitullah yang haram niya. Napigun ko. Si may Baitullah yang haram niyaan. Bang petek ka may abahin na may pituhin. Gini kapag tawap. Git na peke. Tinelew matalaray. Napsukot niya. Nako ito may iluntur-lunturan. Nagsukol kita isab. Si Depo ataw at si King. Yan mangantaran niya sa dito. Nawangga. Asa miyan katan dito. Sakitin. Sila ko ito sa ili. Besa may kigees, may ibadat. Jaman kesubol maghaji. Ubus behong pito. Miyaan, bang away. Iyan subay inudulten. Subay may miyaan. Pinainte si may usbate may laili. Bang may pagpayante niya, usbate may kaya. Nasihatante maghaji. Bisan duman guru. Bisan duman kita guru. Napagay kitawahan, tebak maghaji. May pardo bisan gay. Miyaan, inadjian si madrasa. Nasihatan tabi may kemeruenen umul may umat Islam bakas na sumahat ko rusya sumahat ko balik yan umul no kapital tabi inin pagay kahalgaan waktu ipun sinabot eleruk siyang ini pente nag-umulahin 60 tahun nagtante ko hadis dalam Rasulullah ubus duli dalam melu oras dalam dalam 8 oras us pinagtampu 8 oras dalam 60 tahun ikaw balen 20 tahun. Artinya 20 tahun menggahak tuli akhir. Gana tedok pahala wate pet ero bang bingirohi. Ubus puas ili telebi 40 tahun. Kinulangan dem 15 tahun. Pagyaban kumihan tag na inanakan gawat 15 tahun. Wate pikirin meglola. Bang may makanak may ules yutan nangis. Bang pahat-jahatnya may placing, may gletik, may kalim may pitoro, piyo magdirem miyan gulangan lu. Gani ya ibadat tebe wow. Telebi 25 tahun. 25 tahun lene pagtrabaho.
Lain panaha, lain penorok lahing, lain pegbunuh, lain Messi, lain Facebook, lain paganaliko, lain kemon. Allahu Akbar. Nabi Isa dalam pampakaatan terpedua pukrin, tapakaat ni dalam petuli, ubus lepas ni dalam akil balik pendengar 25 tahun. Nah ini si nasihat bang koy mesin dua pinakaat pe bisa sa ini kulang. Ini sabi no hapakinatin. Allahu Akbar. Naubus. Nahap sukud niya Lailatul Qadar. Na Lailatul Qadar bulan puasa yan sa utang. Lai kita di makabales. 83 tahun 4 bulan. Nasa bang besela ini keu inulungan pamalis ni keu Allah Taala hidup tebeles no yan may umulong. Mesti mulian penampak. Na si Petulile waktu melepas si Petulile ng umat Islam. Gape ile minista pala ni ute, mungkin gape duwe. Gape minista kung ako basag na duman pa daw ka. Ako nang bulan buwa. Bubus Petuli puas luhur, gape minista. Pepikiran teka madja we asal eka umul te lepas kapitan hati. Naanta kita bimales hapsukun pahalain yuhib piniglipat we Allah Subhanahu wa taala. Hangkan lagi may umat, hangkan tayo sabi kikisa zaman ni Binuhi. Niya nangis na buwa, niya anden na pagi mati, anak ni, pagtila, way ka nangis. Pwede bata ka anak ko mati. Pwede pa umunin, pwede na hotel 100 tahun. Na hotel 100 tahun. Pain, yene, Nabi Nuh, alaihi salam, silendemian niya pepan na umat niya muli, 60 tahun doon muli. May timbang na minute do si Jaman rin. Tapi na umul din yung tahun na umul, Masya Allah. Na ubus niyan na penibang ko el sumat zaman ini inang ko niya puta pun sujud minta sujud Allah. Lapag pi ko itu man minta din niya pe agak tapi sujud tu Allah Subhanahu. Paling ya kana po ako ya kan sagale-gale dalam lahat ba si peniya. Tegalan ni manusia gak bakas betad nih, len betad dendo nih. Dalam Masya Allah, apa yang di pen Allah Subhanahu wa taala. Umul tabi meksisong pabahi. Dumano meksisong katambahan nekuarte subahaten. Pen Allah taala wa man nu'ammidhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Bang niya bepene urungan kami umul ta'a. Bang niya urungan kami umul pinatahak-tahak tinambahan umulan nunakkishu fil khalq daya ngasih-ngasih we katambahan kulangan kami sa buang pamaranan. Oke. Kegan kiyo, 60 tahun niku. Sa ini gunanan bang pinekun na may pamayamte. Pinain umur kun 70 tahun ni. Eka ni manamaran umur ko. Saya ini gunanin bang kinulangan kuit dan pinikotor. Bang kinusuk saya mungkin balik puas meli ini gunanin. Maananin bang kita ketambahan sidang kepa, kekulangan kita sidang kepa. Kekulangan. Nahang kena pinan dapat pasang pe anu kita. Naut kita. Nah sa pagay problemahin dungan penaut-naut ibadah. Sinduahin, pagpasag penaut-naut magkirupangan. Magbago sa pasya, mag-awahin niya, magbago sa umat Islam. Siwi pituate, siwi kami bagong bata, banis manamal ko ito makatan. Banis manamal ko ito makatan. Naman jari, pinapanjari, yen eluruk sangen inin, pinebetad, yen eluruk bulan. Duk teteli, tewe asal waktuhin, halga hati manamala. Duk tetelite, wehal hati waktuhin mana-mana. Napihun, hawahal ganin bang mati manusia. Kituhan bang ini pinakunin. Deminit. Para pengibadatan ni hanja. Hatta idza jaa ahadahul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Nawa may mati padagpak na dyan sa sakaratul maut. Magtinghik na siya dyan sa sakaratul maut. Mag-elehan ni.
Pegega mag-ibadat zaman ni. Elum. Mako. Ya Rab. Ano ko pe elumun ko. Tambahan umur ko bisan sa sa. Duk ke kota ketopakan ku yene tetinggal ku si zaman ku pe. Pinakunin. Nasa kuenet suatin. Sini bakas mati pinabalik pitu pera tabak. Sini bakas mati pitu. Wabang munyo-munyo may kitilo melalui. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha. Duk sapahan na yene si Ellew tu kerembus. Bang ni patampal. Bang ni patampal mian yene kerebunan sa ngemin. Duk sapahan der bisa sisangim apabila ni kerebunan yene sa ngemin Ellewin. Wal layli idza yaghshaha. Ubusin na ayat lagi. Was-sama'i wa ma banaha. Duk sabahan kureb pen Allahin. Yene silangit duk bentuk ke pemenjeri yene. Wa ma banaha. Duk hantam pemenjeri yene. Ko ina tesumat ku sikamin. Mia ne kam tamanan tigas meg painting tu rata ulak dunya inen. Sa payaman nun sa inggeling katlangit. Allahu Akbar. Bangsa yang dibentuk. Mia ni kami engineer tu dah tak ulak dunia ini tamanan tahu sa dah pun bimetengges sape uga niya ulum ni. Nako PBK unitan bang langit dah atau sape. Sa dah pun meginang pugaran manuk-manuk. Rumah-rumah manuk-manuk. Dah pun ngehinang ni engineer tamanan tahu tu dah tak ulak dunia. Dah pun meginang rumah-rumah bombo. Bangkaya ni. PGI, PIT, mo rin tatan, may mag-ring rumah. Dahil nga ring rumah bombo. Ngayon ang rumah bombo aja. Bangkaya. Kaya. Namingkin sa langit. Pala yang buruna ila sama inate. Apala yang buruna ila ibili kayfa khuliqat wa ila sama kayfa rufi'at. Gak kesimayam si unta. Bangsa ingin bentuk kamu panjarin. Wa ila sama kayfa rufi'at. Duk ini si langit bangsa ingin bentuk kami benengge ini. Pineteng gana ulum ni. Allahu Akbar. Ubus gila ho. Meke ulali. Asal patut kita suwe ulali. Duman meke ulali anten. Bagaimana kue itu me pele-pele-nya. Puri me guhit-guhit at lambakan. Ini bangkang dari basilan. Inali lambakan. Ulali. Sinduan me pemekuhan, sinduan me kajaipan, sinduan me jipi, pamakuhan me rejeki. Maka tambah me umur. Allahu Akbar kesini kan tampal mana-mana. Kewalayanin be, na ini be. Pemekuhanin, maka tambah umur. Impalabi pe si mana. Alanis. Kaya bakas tinunu. Nas, Cia sa katambahan lambakan umur. Bisan do iya mismo lambakan garo katambahan ni umur dine. Usi kewalayanin ni ulamit. Papagala kok bahi ini pebela gak kita bekas ulali getak banget. Masya Allah. Sige. Maka saya tenangkan yang coba tisawai bang marap pinamahan asa. Sobra manama. Payaman be. Bisa nih. Terbalik kue si Ellew. Bang blackout di dalam lambitan. Pinan dan pasir koin. Mana yang kau post di dalam Facebook. Main ke post dalam Facebook. Dalam lamitan haja. Sinuk na anak. Lagi pahit si Pacquiao pergi blackout. Hatu mean 10 minit dia lu amban pedlubak Mayweather. Gani ahin nakahante kay sinuisuihan ko pebuwa nga duas badyo. Maghantak sa nasdalan basil ko pagkaga pinakayat ulit. Lagi tin bangsa. Pagtaabot pinakayat tuan ko. Dapat kaya palaksu kaya kan may meningalayat na mismo mangganalayat na matuk palaksu. Kaya kan pagkatigilayat na simsim. Magialan ka. Ubus. Layat Allah ga bakas blackout. Ga bakas late bandesikan. Ga na bakas kitero palaksu paman meniya nuk na pe bang may panas Ellewin. La hawla wala quwwata illa billah. Na langit
Dia ni kita di bulan nuk langit ke mana masalah. Ge patut. Naman ko bangat ja Allah Taala hin masyaallah sa sahur peti sabar. Tapi sinuknaan me lang sinuknaan me kem inulanan nuk na bang we ulang. Ge inulanan nuk na bang we ge ulang. Na ini kabar, may kitsage nagreklamo pang bato na ilaw pandata langit. Sa Allah Taala sahur. Mangko ilebahan we na pinepito pero tawak dunya ge kita we lepik. Lepik. Hangkan Nabi Musa si waktu zaman ni, ya Rabbi, sa inge mengge petulinun, sa inge mengge pekete do karuin. Dinak nengge Nabi Musa, dinak ngantan cairi dua masuk bohe. Nganta dinak nengge besuang umirep pe umirep telebane masuhin. Ya Musa, pein Allahin bangku tedok peirep bisa nasa saat bangsa inggit kalabok basumen ang banata patangan nu say pen kalabok langitin tujukaam basta umirep panjapen na bang me bakas me manusia magantang langitin pese buhatan pese ini me ahin upama ubus me sinuknan kam apat nakara Allah coba kita baca nikmat Allah itu juga kita wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha nuk yena sapahan kuruisam si bulak bentuk ke pemebelat ini belat gania payaman bibi puas pe binelat pentenia me bidne atak inil habat de Allah ni hinang kam motor betaran bi tercera permera si bunda tatakas bi iya tu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tu bulak me umat Islam payaman tu bilang sehingga tamu te subahat ku si manamian bulat te dalam masilan dapat ke magtanim meke loro ibesul buahan ke busungian mo tomo kayu pote zaman lay pagtibag kami buat kayu pote pagtibag mo may makanan pagtibag kami pagano siya makas pagtibagan kami lay kay kayu potean tomo bupain dumandut tinanin tinibagan duhan da me benut ilayapan mesuang tomo nikmat Allah sigulak mura kay tomo umus bang kome Saudi upama pinay gak niya gay kita mo nang parang tu bagas niya ko kilelebi si papu pala be manakam pene baya pi bang ko maghaji men bo oleh bunay butinanim dem Saudi dokem me kesulay meglabas Arabi nawato pagpayam na gay tomo tu dia lebih tesir na ineb hikmat Allah tan pineseput amban bulak ini yena oyerin apa piu pi ko ito oyerin kamek anuhin me be binjin dalam sasakatan dulu. Te kita ku dibuhi amban batha kami meli 20 driver kami 22 lit sempu pila 22 litro. 22 litro. Na dia dalam Saudi yan. Bangge ke winurungan, bangge ketemuan kayu pinaseputan para sanyang manusia. Terutama wal ardi wa ma taha adu bentuk ke mebelat iri bagbaya-baya ke banis manaman rezeki itu antara bahasa ngakun keu we kau me mampalamnu atau me gomanu atau me lahim si keu magtanim hadja ubus gakau me bakas me pi bohe lahim nu lay basa me dinembuat buah pepihan te bohe dukna gakau bakas me pi ni rake sa ngaku sambatiakan indu gakau may bakas kita kuno kalan ne bang may mamis dalam bohe lahingin amban Allah iyo pinaseput amban bulak kemon iya ada pupakarat janin kemon rezeki itu kita bi wa nafsi wa ma sawaha duk sapahan ku pein ne si nafsu duk ye ne bentuk ke pemebentel yele nanan si ini umat Islam asal-asal manusia asal-asal nafsu ten asal pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala dalam fitrah dalam agama dalam agama kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu nalu nukusabku ko ne ko teror yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani alhamdulillah tendo mian yene kemon manusiain inanak dalam fitrah dalam asal-asal yene pergi Islam tu tak bulak dunia inen bang sini tahap waras den yene meke pakaat manusia hidup gesan ng manusia magpeluas ang manasal-asal ni bang gebetan no perkelain sa asal-asal ni gak dapat mangkat kau yang payaman be
Yene tayo kalbo, bang pasalo dalam ispato, nahap manamal pengilbin bang may motor si. Sa bang bono dalam kalarigan, ko siya weke putukan ko motor no. Siya tayo tege, isab, tege spike ko bayi ini, bang bono dalam ispato ko kada tawat tu, magkabagsakan lagi may spike manjaro. Sa bang bono dalam kalarigan, ko keu, data ispato, geke kalarigan, geke ko. Na, kanya ili iduk suku ni. Naubos bangge betad no perkara ali sisukat pemetaran ni awak tu. Gitu tumanam dok geke sana. Manusia itu leun gin hawa baran nun. Antad keu binet tabi Allah. Asal binet tad keu Allah dem agama kumetag na no inanak. Namay may bisaya indayahan ni sana. Pegi peluas yang banasa-asa. Apa yang pinjam sih. Tetema bi. Narani kita magpataha ang asal tetema. Ma'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Dok yene inilhaman, tinoan yene nafsu ini manusia inci waktu yang panjang. Bang ini malati, mahati, dok bang ini malati. Bang ini malati. Pen Allah Ta'ala wa hadainahum najdain. Buat pinapanjari manusia, toan kami siya bang inggelan lebenteren, bang inggelan lebentokin. Us bang niya, may basa manusia lawan ng maksiat, pagit sa ito ni takdir Allah Ta'ala siya kuhin, na takdir siya kuhin mag-inuman, takdir siya kuhin pamapatay, takdir siya kuhin, na dapat betukun Allahin si karupangan no, bari Allah Ta'alahin, yan yung si may pagkalali. Kita bito, miyaan, bang si niya antara mukhayyar, duk muyassar. Muyassar rin yung manusia, hindi kay pagbene, si may penjari kita, gimit pinain sa amin ikan bukok kun gani sa ili. Sa amin tahan bumot kun, sa amin tahan kun, sa amin gani sa ili. Sa bangyen si kekahinan te silong kuhap. Manusia mag-ano yan. Sa ketawangan jadi iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikin. Na nafsu inin bangay ke utan daran na tasuhat te pasaran nafsu. Pa inne kan aflaha man zakkaha. Magparuntungan na yun bang sinesine no sinapsu na yung inin, aan na ang bankibir, aan na ang bandingki, aan na ang banigil, aan na ang bankemon ne. Miyaan, yan na kabayaan hawa napsu, ay pegi napsuhin kabayaan nin, yan ay pamanggaan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yun. Menambahayan kita lisuan, sa bang kita lume pahali-hali, may ngirimutan cewe, hap ne. May keulali bang we, yun ay keuhati, pegi ilay napsuhin betul-betul. Ubus ilutang ko syaitan. Ubus na suwat ko si kansi manadayon pasal bang sa inge pemuntara napsuhin si kita pagpuntaraten geke koweante. Lada iya bi'adatiha. Gini balikte insyaallah. Ruhi na mingi mapati. Amat sa tulo de medialum go kormiya. Fa inna wa qad khaba man dassaha, nalugi ni isam khasira. Lugi ni isam sinesine ini tuhut-tuhut ni hawa nafsu nila. Mabaya nafsuhin nganyaya, luwak gana pa ikabisara. Mabaya nafsuhin nangkew, luwak gana pa ikabisara. Tinutut, gaya binanggawan niya yung kinabayan nafsu nila. Gunapsuhin, ammaratun bisu, asal tantunin ganda kadya, tujuh kalata. Nansinin, kadzabat samudu bitagwaha. Pinuting pa inne si kauman samud, ini bekas tersubahat tu bitik kisah tu ini hinujara oleh Allah Taala yang asal pinosak sempurna pemusa. Kauman Nabi Salih bitaqwaha puting ini amban lebe pagmaksiat. Peke manusia peinannu mian ubus ge pakari puting ne piningure. Puting ne piningure. Na say hinang me kauman samud ini. Na dem buat tafsiran Nabi taqwaha puting me samurin taqwa alin yene musibah alin balak pinitek kasisiri ko taqwa nasa niaan matapitin na sini pinuting were Nabi Salih pinuting were darakan Allah Ta'ala amban lebay panulang de pegge kemon iyo nulang si pangandakan Allah Ta'ala puting ne pangandakan Allah Subhanahu irim ba'asa ashqaha si waktu na yene petuju penne sisiye lumengan tujuh ini Nabi Salih yene tujuh mukjizat nilai unta ashqaha tamanan malaat amban siya pege
duman kay pagtek kan yusali lagi ba siya kagad penigay kay kahagad banggay kay may piniaunta ang banbatuian may pagwaunta ang banbato sino may pagwaunta ang banbato banggay ni hadja siya asal pagtukas din may pain asal pagtukas na ini pag asal tinawag mo Allah na binin ang manlebay mo Jesus ngol na Nabi Salih may guwaunta ang bandang bato automatic nindang buwa ang ban may pinapanjari ganiya may tetuan ganiya duman ang banlebelela ipang may malaikat kasi pinapanjari ang ban nakatusali duman inanap ang banduwe unta lela ang ban batu ginawa na natek ka orderin unta inginom de alaw ito sa sumuhin nginom ni sa may kauman nin kemo pinaganti-ganti bang delewin sukuk si unta di makadari nginom may aahid naubos bang alaw sa sumuhin ni sab siya may nginumin untain di makadari nginom naging kaya rin napela idin ba ata asyka petudyo si siye yene si unta rin tamanan malaat amban siya sinahim Qaddar ibn Salif alin menumbali unta rin Qaddar ibn Salif ito subat Ibn Kathir do Syekh Qurtubi Imam Al-Qurtubi dia tafsir kalau faqala lahum Rasulullah magpain niya na Nabi Salih ini Rasulullah naqat Allah oy patala ba ka mambanunta yun na kule may anon bi da sumbali unbi ini na rin bentuk may pengulebe wasuqiyaha dugyan tinggalan unbi bentuk yan hantang pag-inumbi masuk kaya na sa iyo bentuk penginom din kung si subat kumya dahil daw si untain dahil daw si me pehunitan din rin pehunitan siya Allah Ta'ala inurungan bala siya sa iyo pakadzabu na pinuting wele yene darakan ni pakadzabu fa'aqaruha ubus sinumbali pewele untain pinuting wele ni Salih si penin nilay fa'aqaruha ubus akaru sinumbali wede wawul jamaah tilewin nan sinin laki ume kauman le para dem buah mo wesine netek untari dumai dem buah rume kehinanganin cuma buah tek ittipakan din naman jari hangkan nan sinin tedaw ang ban ayat inin yene aamag kalaatan derem kaumannu buga pegesnu buga pe inannu bumekeges do ke ume inanne niya waktu idapi ke Allah subhanahu wa ta'ala inasam hadis sahih tesubahat iyan hantang umatin si zaman ko ito ko kantang magsakat kapal niya pasakat diawa niya pasakat diata na ina bahan may diawa pagbayang do tahi kapan diawa ilesuan kapalin nabagay pe ne pinege suram pan diata li diawa ini si kekainan dire lambo si ke muntung ini dia nasa iri nahalyan na umat inin sa inin dambuwa rumanumbaliin sumagwa inawean na amban bukutin kemon ambanin ilamot siya Allah fa'aqaruha na jaman tag na Bani Israel gaya nga si magis niya miyaan nagkulang maglabi si kauman dinak inazab wa Allah ito si Jibril dan pikir dubakun kauman niya napagpinin na niya rulay may rajulun salih niya rulay may miyaan mag-iibada pwede niya rulay may pumunta niya rulay may magkupiyar may gamis na balik si Jibril tuju Allah pwede niya Allah kau lawi nga tao ini may kalang kauman iyo siya pwede niya rulay may mag-iibada ina oleh Allah bihim pabda ya Jibril siya dahil lulubakun siya dahil lulubakun ina sabab pegge ga siya mages siya ni si may may ginang malaat lewa anak na ini sinuwi-suwi dia dalam Quran dia dulu dalam suratul Maidah kulang maglabi ga te raji kumuraja ko ini ayat naman jadi kaya na pahal siya kauman ilabot siya faqaruha mo dan nangan naman umbulit sa sabab peg ittipakan na kemon inubak siya kemon ina tumbas din
Padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Padamdama pinosak ay damara. Binuhur kome ha mapatag si Nepal na kuwento may ketelewin si may Manila niya. Maghanda ni kuwento may Manilain. Pegenia sa petek kalinog bang si pengaji pilbok 7.9 chong ngeduwak Manila. Bang panisag di pinatag. Bang upama pinatag wa Allah bang panisag i lapi ini mian ano ini may amban kita bang meni alim musim pa. Ambat na jay ni po parang mga niya rin. Ako ito maghanda ni si. Gaya kitawahan bang sumiyan paatag. Siya pengaji ko ito las paatag. Iyan ay rinugsong metek kasi Manila ay 10 tahun ni palapit. 1863 kay nagkulang maglabi o te basta ko si News Lake siri ko. Naman dali kauman inin pinosa ko Allah Ta'ala binubol Allah Ta'ala hin. Uy siya binubol. Ina sa baban nilay ina kasurali bidambihim. Sa baban pegi dusere yan chumbali untale dusere memutingle dusere menge mapakalele indanan ne bang niya ke pakale ko itu si megenti nabi si meke ulama niyo na dia ne ketawahan ba pati stidi ko idubak ini ko penulo ko man bisa na ko kabeyo si zaman ko itu yan dangi munyo di pakale binsan ulama ini bang pebisanan sa penuh me tahu penuh me mukti bang Masya Allah. Padamdama alaihim rabbuhum gak say inajab basa inanya ya sih gak. Ini sih Allah Ta'ala ini basta-basta may ngajab basa inanya ya. Kauman kue itu. Gak kuen sini kirat me bune pura aku pasik kirim kabusu. Lumayan. Kue itu. Atap tekele ini mata akahan aku anu kok ya. Atap no kuen sini dalam hutbah. Nah, paglesan naman dyan may umat Islam Allah yung umat siya bidambihim inajab siya amman lebay nakupala ngay laro amman lebay yan nakikahinang laro asal tanto natapulak dunya ini magka at tahikin magka at bulakin magka at punuhin amman lebay miyaan kakahinang laro pasawaha pinagsari kemon kauman legani ang pinagbidda yan siya Uwe basa inin na kurarin dapat pa na Allah inin na kurarin na palampung-lampung te azab nin pagi itu bos de itu pagi dende palampung-lampung te pasawaha asal ga niya pinagrepeng kemon sari-sari sibu-sibu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala naman jari may umat Islam wala yakhafu uqbaha ko basa may angan-angan din tinalew Allah yung ngazab siya wala yakhafu uqbaha Allah hingga tinalaw ngajab dan buat kauman apabila menkerba. Ini be. Sini masa. Ketelewan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemon data bolak dunia ini adalah kap duruk nun kun payakun. Tenia ke otomatis. Nah, pihun pain hadis ini ada pengertian manusia ini elet dua gulami Allah taala. Allah alam saya hakikatnya. Allah alam magsengge hakikatnya naman ko tinabid gitu susah may Allah Ta'ala nabi kita atau may basa pero Allah alam magsengge bentuk yan may sifat niya mata ni sa numan ko mata numan ko may mata may makhlukatin niya tingin numan ko may tingin may basta siri Allah Ta'ala akidatin naman jari gero suwe pero ay Allah tunjuk kita kasuk kita yuhadjaniya inajad ke okuman antagnan si ini bangke itu katilan latag kay panyap kasapin pengigisan mo niya itu man Allah yuhadjaniya virus ko itu AIDS sakit AIDS ngapin niya ko itu miswatang bani virus bangke tawa sakinin dembulan do nagjikir ni kewandang namayang ni kewandang ready hunan mencu ilawakan ni kewandang mapat ni kew sina ini yene pinaatag sina yene manusia mangga syara Allah Ta'ala paratun gabidda sina-sina ni hadjarin de
Tewasi kitogge pandak dan umat Islam ini pangatap sini. Ini pangatap sini. Nah menjadi walayat na mga itinali Allah Ta'ala nga dun kau manlay menjadi maku kamapan cika kemon iyan tembus iyan wasyamsi wa duhaha insyaallah Ta'ala mikeswa kitibi mian puas ang vacation mian pamiyat tabi syarak ulaan cika me kamali tegelan ku magtapsir tu tegelan ku mian me misyara tu siriluan na magmaafkan labi Allah Ta'ala ngampun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.